Ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Меҳмонони азиз ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. Чанде қабл дар ҳамин студия мавзӯи хостгории замонавӣ матраҳ ва муҳокима гардид. Баъди намоиши барнома андеша ва пешниҳодҳо хеле зиёд буданд. Дар сомонаи Симои Мустақили Якум низ ки бо фазои интернет пайваст аст, серсару садотарин мавзӯъ гашт. мувофиқи хоҳиши сершумори шумоён бинандагони азиз, ин мавзӯи мубрами рӯзро имрӯз мо идома хоҳем дод ва унвони онро хостгории замонавӣ 2 гузоштем. ва ина қабл аз суҳбати студия хуб барномаи гузашта, барномаи аввалини хостгории замонавиро дар шакли фишурда ба намуди сюжет мо алҳол пешкаши шумо мегардонем. марҳамат, тамошо кунед. хостгорӣ риояи қоидаву анъанаҳову арзишҳо ва хостгории онлайнӣ. ин масъалаҳо чанде пеш дар токшоуи печтоби замон матраҳ гардид. дар барнома риояи хостгории суннатӣ ва то куҷо қобили қабул будани хостгории замонавӣ мавриди баҳсу баррасӣ қарор гирифта буд. иштирокчиёни барнома аз баъзе анъанаҳои муосире ки имрӯз ба марҳилаи хостгорӣ ворид шудааст ёдовар гашта онро бо хостгории анъанавии пешин муқоиса карданд. ҳозир як бор раванака дуюм дафъа аввалака ё торт мебаранд ё қанд мебаранд вай одам намедодагӣ бошад ва якон гардонда доданаш дар кор пештар ихелак набуд. коршиносони барнома ҳам дар мавриди хостгории имрӯза фикру ақидаҳои худро баён карда аз рафтори баъзе волидоне ки ба писари худ духтар интихоб мекунанд изҳори нигаронӣ намуданд. бино ба таҳлилҳои онҳо дар хостгории имрӯза нисбати духтар ноэҳтиромӣ низ хеле зиёд ба назар мерасад. ҳатто мактаби миёнаро тамом накарда аллакай дар онҷо анаме миёнаравҳо пайдо шуданд аз ҳисоби муаллимаҳо ё муаллимоне ки тавсифи анамон духтаракро мекунанд ё писаракро мекунанд ки ин хонданаш ин оилаш интур аст, ин инқил аст, барои мо хостгорӣ роид то ба дараҷаи берӯ шудаанд ки узр мехоҳам аз ҳамин ифода, лекин берӯ хостгорӣ мебиёд гап мезанад. ҳамин пеши халқ ба вақти танаффус ҳамун роҳрави факултет ба раҳ меравонад. ақл то куҷоя вай аз як кас изом мекашад. ин хел фикр нест. гӯё ки молбозор ба рафтасу як чорво интихоб мекунад. як ҳодиси аҷоиб шуд, ҳамроҳаш ҳамин метр гирифта омадааст, қадаши чен кардан. ин аз куҷо меъёри масалан одамигирӣ меҳамин вай духтар изом мекашад. хай майлаш занҳо хай майлаш акунун ҳамин кора кардан. хостгори мард пайдо шудагӣ. мардакҳо омада хостгори духтарбинӣ мекунанд. наворе ки дар доираи барномаи мазкур таҳия шуд аз рӯзгори хушдоманӣ қисса намуд ки 5 нафар арӯс дораду ҳамаи онҳоро бо риояи тамоми анъанаҳои аҷдодии хостгорӣ келин карда омадааст. паҳлӯи дигари масъала дар он аст ки қаҳрамони навори мазкур хушдомани хона 5 келинро худаш интихоб кардааст, на писаронаш. фарзандон бо интихоби модар розӣ шуда оилаи осудаву хушбахтро бунёд карданд. воқеияти имрӯзии зиндагӣ нишон дода истодааст ки хостгорӣ замонавӣ шуда шакл дигар кардааст ва ин дигаргуниро аксарият чандон қобили қабул намеҳисобанд, зеро хостгорӣ меъёр ва низоми худро дорад. ҳеҷ гоҳ хостгорӣ самато кета намешад. ҳеҷ гоҳ меъёр дорад, низом дорад. рафиқон меъёр дорад, низом дорад. падар модар кета маслиҳат мекунем, сони мерим як бор ду бор. ягон касам ту кӯча намерим ку низом дорим ин масъала. баъди пахши барномаи мазкур дар телевизиони Симои Мустақили Якум тамошобинон баррасии мавзӯи мазкурро хуб қабул намуданд. аксарият бо таҳиягарони барнома тамос гирифта хоҳиши пахши такрории барнома ва идомаи ин мавзӯъро карданд. як қисми муроҷиаткунандагон суроғаи Назира Атабекова, маъмури гурӯҳи хостгории шабакаи иҷтимоии Фейсбукро пурсон шуданд. ин зани пуртаҷрибаи донишманд бо ташкили гурӯҳи хостгорӣ дар шабакаи иҷтимоӣ барои корафтодагон кӯмак мерасонад, зеро имрӯз ин тарзи хостгории замонавӣ интихоби арӯс ва домодро тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ осон кардааст. ҳатто арзи ҳастӣ намудани ин гурӯҳ боиси барпо гардидани оилаҳои нав шуда истодааст. моҳо ҳозир кор карда истодем ҳамин соҳа ба албатта моҳо духтардоро кам муроҷиат мекунанд. духтардоро остонаш баланд ва як хусусияти вайша ки махфӣ ҳамин ин гапо шуданаш дар кор. моҳо асосан бисёртар оила ҷудошудагиҳо муроҷиат мекунанд.
баъди ҷойгир намудани токшоуи печтобии замон мавзӯи хостгории замонавӣ дар сомонаи симои мустақили якум барнома сербаҳстарин гардид. тамошобинонаш давоми 2 ҳафта зиёда аз 1600 нафарро ташкил дод ки аз он наздик 80%-аш мардҳо буданд. маҳз аз ҳисоби баҳсу андешаи зиёд ва талаби теъдоди зиёди тамошобинон мавзӯи мазкур идома меёбад. барномаи аввалине ки дар мавзӯи хостгории замонавӣ таҳия шуд ва алҳол ёдрас гардид, шумо ҳам тамошо карда будед? албатта муҳаббатҷон, ман ин барномаро тамошо кардам, бисёр хулосаҳо баровардам. пештар ҳамон давраҳое ки ба хонаи мо хостгорҳо меомаданд ҳамонҳо ёдоварӣ кардам. пештар замона рӯзои чоршанбе шанбе хостгорӣ меомаданд. ҳозир ин хел рӯз набуд, аз ҳар рӯз хостгорҳо меомадиян, якум рӯз биён, чӣ хеле ки дар инҷо гуфтанд муаллима дуюм рӯз не, ҳамун якум рӯзи меомадагиашон дастовез карда меомадиян, ширинӣ меовардиян, қанду нону. ман дин ҳамин барномаро шумо таклиф кардид, ман як одами калон сол пурсидам ки пеш ҳамин хостгорӣ чӣ хел буд. пештар мегуфтанд ки 7 дара пусу 7 калошта дарон баъд вай келин кун мегуфтанд. агар якта дар рафта пурсиму он тукада кифташ агар паронадагар мегуфтанд ки не вай намешудаст моҳо гуфта гашта мебарафтанд. ҳозир ин хеле кон нест. ҳамин мебинанд ки ким дастовези хушрӯ када мерад, ким хони дараш хушрӯ, ким мошиндор, ким бой, фарқаш не вай вай авлодаш ки буд пештараш, ваяш ки буд бобои очаи бобо калонош ки буд пеш 7 вайша қабадша мепурсдагиди бобош ки буданд, очаш ки буданд. ҳозир ин хел ваён нест аст. ин хуб аст ё бад? хай аяк ҷаҳда кун ҳама инсон, ҳама бояд мо инсон ягон хас аядагӣ фарқ надорад, лекин ҳамин ман тақлидкорӣ ва тарафдори тақлидкорӣ не. баъзе мехай дороҳо мекунанд дасташон ва ё хай ҳаст, лекин камбағало меран аз банк пул мегиранд, тақлид карда мегӯянд ки авай ман чӣ камем ҳай манам ҳамин хел мекунам мегӯяну баъди ин маъракаҳо гузаштан баъд сони худашон канда мегиранд ба қавли гапо ки чӣ хел ин пули банка ман соф мекунам. яке аз онҳое ки баъди ҳамин намоиши барномаи аввал бо ман тамос гирифтед, ин шумо будед ва андешаҳои худро бобати мавзӯи гузашта шумо баён кардед ва ман бисёр мехостам ки сухан аз забони луқмон хуш аст. хуб андешаи худро идома диҳед. ташаккур муҳаммадҷон. барномае ки барнома он чи дар барнома мавзӯъ бардошт хеле мавзӯи умда аст, мавзӯи ниҳоят муҳим барои зиндагии инсон. ман як воқеаро нақл кардин ҳастам. 12-13 сол муқаддам ҳамин ба ҷанҳои мо ба ду духтаре ки хоҳарзодаи мо хостгор омаданд. баъд хоҳрон омада гуфтанд ки равед ки акояк пурсид ки ҳама оила чӣ хел. ман рафтам баъд аз 2-3 оила пурсидам. гуфтанд ки ҳам меша нақс байк хотирам буза ҳам дар рӯбари ҳамин ҳавли як марди муосибати деҳқон зиндагӣ мекардам. ман гуфтам бисёр хуб мешинохтам. баъд даъват кардам биромадан сони пурсидам ки деҳқон бобо, ман гуфтам ҳамин хел ҳамин рӯбари ҳавлитон мо хостгор шудаги ҳамин ба чӣ хел оила гӯям сони муосибат фикр карда гуфтанд ки медонӣ писарам, ман медонам ки ҳамин одам ҳамҷо зиндагӣ мекунад, лекин даруни ҳавлӣ намедонам гуфтам. баъд ман фаҳмидам ки ин вайне. хуб гуфтам рафтам. ха омада гуфтам ки невай намешад. нихои наз гуфтааст ки ман гуфтам хоҳар ту андеша кун. мард хай надонад, лекин бо вақти занҳо медонад ки ман гуфтам вай оила мувофиқ не бароме муосибат гуфтам бисёр бо маданиятан не гуфтам. баъд як соли воқеъ баъде ки хай хоҳарзодаи ман насибо тақдир дар ки ҷо буда бо муосибат вохӯрдам. баъд дар вай автобус вохӯрдам пурсидам ки писарам чӣ шудам. ман аз гапи шумо фаҳмидам. гуфтам ки ту ако андеша ман вай рӯбари ҳамса ман чӣ хел ганда кунам ту вай намешуд ту вай. ман барои ҳамон гуфтам ту худат хондагӣ ҳастӣ медонӣ. барои ҳаминам ҳамин хел одобу ҳамин хел маданиятҳое буд ки ҳамин хостгориҳои масалан мувофиқ номувофиқ будиша бо ҳамин тарзи усулҳо муайян мекардам. фаҳмам. боз кадом арзишҳое буд ки масалан дирӯз дар мавриди ҳамин хостгорӣ риоя мешуд, аммо имрӯз аз байн рафтааст? ки фикри худро мегӯяд? хуб муаллима биёед бо шумо суҳбат кунем. марамат. ташаккур. мавзӯе ки имрӯз мо дида баромада истодем мавзӯи ниҳоят муҳим аст барои мо. фикр мекунам ки ғишти аввале ки барои бинои оилаи нав гузошта мешавад, ин қадами аввалин хостгорӣ аст. бинобар ҳамин ҳам пеш аз хостгорӣ рафтан, пеш аз ҳамон писар ё духтара интихоб намудан бояд ки андеша намуд. андешаро ки мекунад? падару модар мекунад, чунки онҳо калонсол ҳастанд, бисёртар зиндагиро бештар медонанд
чунки зиндагӣ монанди фасли табиат гармию сардӣ баъд омаду ноомад дорад. бинобар ҳамин ҳам онҳо бештар медонанд, донотар ҳастанд. бинобар ҳама масъулият бар дӯши падару модар аст. бинобар ҳамин ҳам вақте ки интихоб мекунанд вақте ки хостгорӣ мераванд, ман тарафдори он нестам ки ҳатман бо дастовез раванд, чунки чӣ хел ки муаллим қайд карданд, хостгорӣ ҳам ба худ муносиб одоб, рафтор, кирдори худашро муносиб дорад. бинобар ҳамин ҳам пештар занҳо, ду зан ҳатман рӯзи чоршанбе ва шанбе барои хостгорӣ мебаромаданд. аз ҳамин дар ки пайдо шуданд маълум буд ки ино хостгор меҳмон не, чунки дастои онҳо холӣ буд. аз ҳамин рафторашон, аз ҳамин кирдоршон баъд барои ҳамин ман тарафдори онам ки мо имрӯз ҷаҳонӣ шуда истодаем. ба ҳама тарафҳои ҳаёти мо ҳамин интернету ҷаҳони дигар муосир таъсир расонда истодааст. локин ҳамин таъсиррасонӣ ҷаҳатҳои мусбӣ ва ҳам манфӣ дорад. арзишҳои миллии худро қарибки гум карда истодаем. маними худи хостгориам ба воситаи интернет, ба воситаи телефон. дирӯз як кас ман ба гуфтам ки телефон када гуфтодааст ки ҳагу яъне хостгорӣ тавассути телефон. вай гуфтодааст ки ин бозими ҳаёти духтари ман, бозими ман телефон ки ту ҳа мегӯ. бинобар ҳамин ҳам албатта хостгоро мерафтанд, менишастанд, медиданд хонадория, одоби муоширата, модара рафтораша, гап занонаша, хонадориша, дастархондориша, аз ҳами хулосаи худашона мебуроварданд. аллакай якум анализ мешуд. баъд аз он аз ҳамсояҳо мепурсиданд, чӣ хел ки муаллим гуфта гузашта. баъд аз он аз ёру дӯсте ки ҳамин одам ба тавсия дод вай одама. баъд аз он худашон ба хулоса мебуроварданд ки ин духтарак мехонад. ман мехоҳам ки духтараки хонашина келин кунам. ин ман ба тоғри намебиёд. локин ҳамин замонава ҳамин хел шудааст ки духтаре ки хонда истодагиҳо ваъда медиҳанд ки ман мехононам, келин када мебиёранд, локин баъди овардан аллакай гап дигар мешавад. барои ту духтари хонашин дар кор бошад марҳамат, духтари хонашина қабул када гир худат ба келинива. барои чи ҳамун 100 ранҷу азоб кади модару падари вай хононду, имрӯз вай якум дуюм курса хонду, ту хонат ба мебиёри хонашин мекунӣ. ту ва хондагиш дар кор не, марҳамат на хондагӣ кун. ҳама одаме ҳаст ки хондагиш ба талаб кор, вай хондагӣ талаб. бинобар ҳамин ҳам ҳатман албатта хостгорҳо як баҳона кади дасташона мешустанд, ошхонава як назар мекарданд, як эси ҳавлива назар мекарданд. ҳозир ин хел гапҳо қариб ки аз хотир рафтааст, қариб ки ина мо гум кардем. бинобар ҳаминам ҳар як миллат, ҳар як халқият бо урфу анъанаи худ аз дигар халқҳо фарқ мекунад. бисёр мехостам ки ҳамин анъанаҳои бениҳоят қиммата моя, бениҳоят арзанда моя, бениҳоят ба худо мо хоса гум накунем. то инҳо сухан кардам фикр кардам ки ҳар як калима ҳамин хел будааст ки аз рӯи сохташ аллакай мазмуни худашро инъикос мекардааст. ҳар касе ки хостгорӣ меравад, хоста меравад. яъне пеш аз хостан ва интихоб мекунад, меандешад, бар мекашад, чанд дафъа муҳокима карда баъд қадам ба ҳамон даргоҳ мемонад. акун ки ту хоста рафтӣ, бояд ки ояндашам худат нақс ташкил кунӣ, оқибаташам нақс шавад. лекин афсус ки ин хел намешавад. ҳозир чӣ хеле ки гуфта истодем ва моем боз мегӯем илои дар оянда кор биёяд. афсус ки чанд корҳое ки мо пеш мекардем оварда наметавонем. ин хеле мушкил шуда истодааст. лекин медонем ки боз ман мегӯям, ман медонем ки то гузашта набошад ҳозира нест, ҳозира набошад оянда нест. ин ба якдигар фундамент аст, як таҳкурсӣ аст. аз гузашта бояд мо беҳтарашро интихоб кунем. имрӯз таҳкурсӣ карда оянда бо бояд мустаҳкамтар кунем. агар инҳо бо ҳам вобаста набошад, замони ояндаи ҳозири гузашта намешуд. ман дар гузашта осон буд. ман одами даври асри гузашта бисёр осонтар буд. ҳамин хостгориҳо фақат ба туфайли ном, аллакай мазмунаш буда мононанда. ҳамин ном баста мерафтанд. намедам чашта буд, чанта буд. гуфтааст агар ҳамон розӣ бошад, ҳамон нонаш дуташа гирифта мемонда. имрӯз ҳам ҳаст ку ин анъана. кани куҷо ба ҳаст? агар розӣ бошад, нонашона қабул мекунад. ман надидам. Ман намедонам. ба мудар омад ҳаст ҷой. надидам, барои ҳамин мегӯям.
آخر گفته میمونده و نشانی الکه رمزی ها گفتن بود اگر پیش تا یگون کس مجبوری دوتا نانش مونده برفته نمیتوانست من میمونم من کلی میکنم گفته حقوقم نداشت برای این نه گفتن نه امروز من حاضر شده استادی منم دیروز کلین کرده بودم این قدر ناویگری هایی که هم میگم که این ناویگری ها از روی قانون نیست کو پس مرحله خواستگاری چه خیلی گذشت برای انامون بری شما از اون من بسیار من حاضر توی من هم میخوام گذراندم من باور نمیکرد که رفته اصلا عدالت پروسه نمیشه من تماما پیشتر کردم ما خواستگاری همین کردیم همین نون بحث رفتیم بعد دو سه بار حل شده کنم بعد از راه روی بینون من همون قدیمچه کردم دو تا نون که همون روی بینون کردیم نه پدر که نه یگون توفی چینه دو تا نون کردیم همون دیدیم هیچ گرمی زندگی کردوس ما خودم پیش نکردست یگون کس دو تا نون کردیم بینون که گفته روی بینون نکردیم اینو دیگر و من اهمیت میدیم حواس گفته استادتون که قانون ها نشده که دستور قانون زیاد بشه دیگر همین در زندگی دو قانون فهمیدم من یکی قانون های نوشته دیگری قانون های نانوشته این نانوشته ما نقص قبول میکردیم او قانون های نوشته این قانون های میباشد که الکی تصدیق شد امضا شد و باید دولت ما تصدیق اثبات کنیم قبول کنیم و عمل کنیم نه لیکن نانوشتهش که یگون کس دست نمونده است یگون کس باید نکرده است لیکن همین قبیل میگیرند و آروی و عمل میکنند آخه این دو قانون ضدیت دارد نوشته که نانوشته ضدیت دارد اگر قانون نوشته ما ویران کنیم جزا میبینیم اگر قانون نانوشته اجرا کنیم بعد ما جزا میبینیم و هیچ اجرا نکنیم اگر جزا میبینیم اجرا کنیم جزا میبینیم این خیلی که باشد این قدم با قانون های نانوشته سخت داده میشیم همین اون عمل هایی که حاضر کرده استادیم این توی های دبدبانه ها این دادگری توی خیلی زیاد دیگر و دیگر این یگان قانون با جایگزین شدگیش نیست یکی مردم میکنن من پرسیدم گفتم که چرا میکنید تو همین عذاب کشیدگیم که خدای آینده چی میگویند اکنون چی میشود مردم چی میگویند فقط برای مردم او آینده خودت فکر کن آخی و تا کی برای مردم برای زندگی خودت اندیشه کردن لازم که این داماد به سلامت باشید تشکر خب مرحمت معلم عزیز با شما صحبت را ادامه میدیم بعد از نمایش برنامه اول بسیار یک در مورد همین گروه خواستگاری که در شبکه اجتماعی فیسبوک امروز فعالیت میکند بسیار اندیشه ها به میان آمدند و اکثریت توسط تلفن بیشتر همین عنوانی شما را سراغ میکردند از من میپرسیدند یعنی امروز احتیاج هست طلبات هست و بیشتر میخواهند که یک مخفی نگاه داشته شود همین خواهشی آنها در مورد خواستگاری بعداً اون برنامه با فعالیت امروزه شما در فیسبوک چه خیلی تاثیرگذار شد مرحمت البته گروه خواستگاری یعنی سایت خواستگاری در فیسبوک سال مهمه سال 2021 تشکیل شد من امروز قریب یکونم سال گذشت فعالیت ما البته روز از روز وزبین شده ایستاده است بسیار شده ایستاده است خواستگارا بسیار مراجعت میکنند البته منتالیتت خوجندی ما دختردارا حال شرمی دارند بسیار تر مراجعت کردن با لیکن آن دخترایی که فقط میخواهند که علمشان رسا کنند علم عالی گیرند یک صاحب یک کاروبار شوند اونها کلان شده میمانند دخترای خوجند بسیار اون طرفش الکای کلام میگوتم اکن لیکن اونها دخترای کلام باشنم عقلشون جوشنده اویلی چی بودکش الکای میفهمند چون خونشون بزنی دادرشون هستوننده بعد علمشون رسا کردگی از دستشون کار میبیاد برای شوهرای آینده اونها یک یاردمچی اساسی همون با اساسا موها جدا شدگی مراجعت میکنن افسوس که امروز من از گفتی همین گذشتگاه همین خیلی خلاصه آمدم ممکن که همین ها همین سببگار شده ممکن جوان ها تیز جدا میشن نفهمی یک دیگر نفهمی مبین قدای انده ها حاضر گروه خواستگاری ما 19788 کس برسید ما 3 ادمنستراتور اساساً فعالیت میبریم همه وزبینش ما به دیگرها خیلی میخونن لایک میمونن کامنتاری مینویسن من همین فرصت استفاده برده گفتنی هم که وقتی که ما پست مینویسیم آخرش به همه ما تاکید میکنیم که کامنتاری های بیجا مسخره آمیز تحقیر کننده نشود بعد صفحه فیسبوک برای مثال سوال و جواب نی چرا برای اون که خواستگاری مخفی ما مخفی می‌داریم هر یک کسی که ما مراجعت می‌کند
وای ما درد دلش میکشد ما وای قبول میکنیم لیکن دردی وای ما فیسبوک و پرمای روی راست نمینویسیم فقط یک تا دو تا دانه‌هاشون میگیریم و او توپ دو تا پیش میبریم مینویسیم پست اگر پست نویس گویان نگویان اگر کسی که تلفن میکند ما میگوییم که یا اینکه مراجعت میکند شما اول ما درباره خودتون مراجعت کرده گویید تاریخ البته خواستگاری میرن اول میگوین که من فلان چی از فلان اویلا پسرم معلومات شای نیست همه های ما گفتنشون در کار بعد ما همون به نگاه کرده تقاضا کرده ایستاده اون نامزدهایی که ما های پیشنهاد کردن در کار همین نمیفهمد مردم میگوییم هر باری مینویسیم نمیفهمد این نکن اساساً کاری میبردگی ما لیکن از اون روزی که برنامه برآمد من خودم افسوس که دیدگیم نه لیکن همه دیدگی من همسایه و شما با زنگ زدید بود دیگر رو مراجعت کنند و نسبتاً زیادتر شدن خیلی ما به قدر امکان حرکت میکنیم اونو به یاردن تیم البته چون که اونو درد دلی خود کردی مراجعت میکنن اساساً همون جدا شدگی و همش درد دلش چی گویم کن بیل با مانید بیل قول نمیکرگی اکو سونی با یک طرف دیگر شاید که بعضی ها مراجعت میکنن که وای پسرم از این جدا شدگی نیکی زخصه سالی جدا نشدگی زن یافته تید ما میگیم که نیه ما طرفداری دویم زن نیه ما فقط اون اویلایی که بدبخت شده جدا شدگی ما همون هاوی یاردن میتیم همین روز از روز کار وزبین شد یک دیگر فهمی شد بهتر میشد من این انانهایی که از قاعده بیرون هست همه ها کمتر شود اگر به فکرم باعث خوشبختی فرزندان میشود بله البته همینجا یک چیزی دیگر رو باز معین کردن میخواستم اون گروهی که تاسیس یافت و توسط همین خدمت شمایان یک چند اویله های نو البته برپا شدن واسه 50 کس اویله دار شدن آفرین بسیار خوب بگذار خوشبخت باشند انا همینجا وظیفه شما تا کجا یعنی اون سرحدی که معین شده است یعنی شما دو طرف رو شناس میکنید کسی که مراجعت کرد همینجا علاقه میسی شما وظیفه شما تمام باقی مرحله خواستگاری هر دو طرف خودشون میدونن رسما خواستگار میشوند اون انانهایی که اینجا گفتن البته به جا میارن این همین طور جریان میگیره ما رسمش هم میپرسیم دیگه طرف بچه هم دخترم میگه که رسم پرتوید همه دنیاش پرتوید وقتی که تغییر نمی بیاد حالا گفتن که تغییر نمیاد کلین کردن نمیگیرید کو بعضی میگه که شما میدونید می تاریخ همینه من میگم اون من چه خیلی میدونم من چه خیلی که شما از مراجعت کردید و ادام هم خیلی مراجعت کردگی من شما فقط سال как параметрдон төгри омсоз телефонуша метиам адрес таим мекунам мерид чақадар саволу ҷавоб аз ҳамун ҷо мо отчет чунки мо ё келин кун ё духтарата ҳамра тия намегӯем ҳеҷ вақт мо отчет мегӯем мисли мо ҳамунҷо тамом мешавад ба қавли шумо ки пешниҳод кардан ки тамом мешавад агар хоҳан телефон када раҳмат мегӯем وقتی که یک جای کرد نه خواهند تا که آب میبرون جیم میشن میمونن سون دیگرش تلفن میکنند که حاجی اویا شما بهره بردگی بودیان دیا تلفنتون دادن من به یاردم میتید می هوایا کی بودن الهی برکه یومن اقل نامشون گویید ما خرسان شویم ما و شمارش در کار ما چند کس خاندار کده تونستیم ما خوشبخت тамошобинони азиз пас аз чанд лаҳза боз ба суҳбати студия бармегардем бахши реклама тамошобинони азиз ин токшоҳои печтоби замон аст ва мавзӯи имрӯзаи мо хостгории замонавӣ 2 унвон гирифтааст ва инак барномаро идома медиҳем акнун баъд аз намоиши аввали мо якчанд эродҳо ҳам буд дар мавриди он ки чаро дар барномаи аввалини мо дар барномаи гузашта намояндаи хуб ходими дин иштирок накарданд ва нуқтаи назари ҳамин дини мубини ислом пурсида нашуд вобаста ба ҳамон мавзӯъ ва имрӯз мо ана ҳамин камбудиро ислоҳ карда ба барнома шуморо даъват кардем ва бисёр мехостам ки таълимоти дини мубини исломро дар мавриди ҳамин хостгорӣ баён мекардед марҳамат ҳоҷитон ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон шариати ислом تعلیم داده است. پیغمبر اسلام میگویند که دختر به عقد نکاح اختیار کرده شود با 4 صفتش. یکمش با حسن و جمالش یا با نسبش یا با مالش یا با دین و عقیده اش. 4 خصلتی هست که برای زنها خواهران در همین 4 صفت اگر هر 4ش آماده باشد
خوشبخت آن عائله‌ای که همسری چنین صفت‌های بهترین دارد. اما پیغمبر میگویند که از این سه صفت بالایش، حسن و جمال و مال و نسب، دیده دین و عقیده معرفت او بلند باشد بهتر است و خطا نخواهد کرد. ببینید در اینجا معرفت و اخلاق و آداب همون دختر اگر بلند باشد تمامی شاخه های حیات و زندگی و خطاگی روبرو نمی شود، چون که معرفت، آداب و اخلاق، حیا و شرم از هر گونه فکر و اندیشه و سخن وزنین خودش را خودداری می کند. برای همین خواستگاری چنانه که گفتیم در یگان نقطه نظر شریعت 4 کس 5 کس همراه شده در آب و چای و دسترخوان کرده رفته خانه یک کسی دیگر به گفت و شنید و مصلحت و مشورت کن گفتن یگان تعلیمات نه در معرفت و اخلاق و آداب نیاگان ما نیست، وجود ندارد. این مرحله ها در جمعیت خردترک عائله پیشنهاد کرده می شود، یا از جانب پدر یا از جانب مادر یا از جانب برادر و خواهر، فلانی دخترش سن و سالش فلان است. با یک صورت کمی یک سیمای نزدیکی دارد. توکل یک من از خوجند و از پنجکن یک دخترک فلان دوم به استقامت میکند همونجا برویم گفتن این چیزی خطا است. از عائله به یک طرف اجتهاد کرده میبراید که یک اندکی معنا دارد، نزدیکی و شناسایی دارد. در همین صورت یعنی وقتی که به خواستگاری رفتن پس به مثال مهمان السلام علیکم رفته نشسته یک دعای توجه کرده ما یک فکر و نظری شما فهمیدنی آمدیم، همین طور است، ما فرزند ما فلان است، در همین مرتبه و منزلت خواندن و کار و بار است، شما فکرتان ما یک کم تر معلوماتی ناکفایه داریم که شما دخترتان من قدرس است و دیگر مرحله اولی حیاتی همین است. اگر آداب و اخلاق حمیدی دختر، مادر، پدر، همون مهمانداری، همون عائله الکه یک آداب بلندی معرفت انسانی که باشد، یا گله دلتان تخت بشد که آدمای خوب بودن، آدمای اخلاق و آدابشون بهتر بوده است. همین ترتیب آهسته آهسته حل خودش رو می‌یابد. تا اونجایی که میدونیم در اسلام مجبوری نیست، میگن وقتی به پدر و مادر همون مثلا دخترداریایی که خود دخترک پسند میآید اما به خود جوان پسند نیست، معقول نیست، موافق طبع دلش نیست، رو هرگز مجبور کردن نشوید. نه البته یعنی اینجا خواهش پدر و مادر الکی به دیگان بله این چیز البته یعنی دختری باکره در شریعت در اصول فقه حنفی مذهب میگویند که دختری باکره به شوهر داده نشود تا آن دمی که پدر و مادرش راضی نشود. در یک جایگی با راضیگی دختری بیوه اختیار دارد که به کدام سمت و روش و کسی که خواهد به رضایت پدر و مادر به شوهر براید. البته پدر و مادر راضی باشد باز خوشبخت‌تر می شود. همچنین از جانب پسر هم بله. سلامت باشید. تشکر. اینجا محترم اشتراکچیان برنامه بسیار فکر و ملاحظه های خوب گفتم. من در معرکه ها اشتراک میکنم، در توی وزن ها اشتراک میکنم، میبینم که همین توی اون توی هایی که مردها که وابسته نانشکنام دیگر آشی توییمی یگان تاش بیرون از قاعده قانون نمیگذاره، همش رمکه حدودی همین قاعده قانون به رعایت کرده میشد. اینجا درست گفتن که همین ضربه به مردها، لیکن جمعیت شدن بعد مرد هم زن هم برای به رساندن و تعلیم و تربیت فرزند یک جای زحمت میکشند. چون که وقتی که فرزند به بلاغت میرسد، دختر بچه باشد، 18 که برآمد، همون عرف و عادتی که آچه باباهای ما رعایت میکردند و میگفتند که 18 برادگر الکی فکر کن که و هیچ الکی همون یک عائله نغز یافته خواستگاری بیا دیگر برار بچه هم کشاله نکن، یا پسر بچه باشد 22 23 خدمتی و حربی و رفته آمد
ё донишкарда ва донишгоҳ ба хондос ҳисобиша ё вақтата ё шароит кун фарзандот бию инҳои хонадор кун урфу одати хуҷанда куни ин баъзан мо мегӯем инҷа домло гуфтан калонсолова муроҷиат кардагӣ банда шахсият хато намекунад чунки то пир нест тадбир нест он ҷое ки пир очами бобоми дигар падару модарми агар ки фикр карда ояндаи фарзандашона бахти фарзандашона инҷа назар бигирифта дуруст аз ҳамин хостгорӣ рафтан аллакай баъзе чизҳоро аҳамият дода тӯй сур мекунанду хонадор мекунанд фарзандашона ҳамин вобастагии бисёр дорад ки фикру мулоҳиза ё дуои падару модар ё очабобоҳо инҷива роли асосӣ ягонта очабобо ё падару модар бадбахт шудани фарзандаша намехоҳад лекин афсӯс ки мо ҳамин солҳои охир мушоҳида кардем дар маҷлисҳои ҳукумати шаҳриам ҳукумати вилоят ана дирӯз дар сессияи шаҳрӣ роҳбарияти шаҳр бисёр дар ҳамин ҳолат нигарон шуданд ки дар ҳамин давраи соли гузашта агар 1200 чанд нафар хонаҳои ҷавонон ҷудо шуда бошад имсол 30% зиёд шудааст дар 9 моҳа ҳоли ҷамъбасти сол нашуда ин албатта на ин ки роҳбариятро балки тамоми аҳли шаҳрвандои ташвиш ба овардагӣ мо фикр намекунем инҷа дуруст қайд карданд ман ин қадар нишастагиҳо муҳалладор ҳастанд оиладор ҳастанд метавонанд ҳамун муҳаллаҳои калон то ҳазорҳо нафар ки зиндагӣ мекунанд маслиҳат меомдагиам пештар ҳамин хел буд амини муҳалла омда пеш аз тӯй каданаш тӯйдор омда маслиҳат мекард ҳамин хел набуд буд ҳамин хел буд хостгорио рафтим ман ин хел шуд тӯймои мо алами хел мекардагӣ ҳан ҳамин муҳалла чӣ хел кадост туям бояд ҳамин хел кунӣ алами хел бояд бошад модарои азиз ман аз шумоҳо бисёр хоҳиш мекунам аз шумоҳо бисёр вобастагӣ дорад мардҳо мебиён хай ҳамин занҳо гап мезананд хай бачамо бахташ гуфта ҳам мегӯяд розӣ мешаду лекин афсӯс ки анамун телефон кади хостгорӣ мекунуну дигар расиянда будааст боҳонаю ҳафт пушташа пурс ҳафт хешу табораша пурс вай ки буд вай бекора гапон набуд аммо акун ин замона шудем чизу чора назарамо менамод пули чизаш менамоду бахти фарзандамо наменамод таҳлилҳо нишон медиҳанд ки солҳои охир ана ҳамун чишми мардума чизу чора гирифтааст дигар пулу молаш гирифтааст лекин фикр намекунад ки охир ман ҳамин раванд ки равам ин дунё ҳама яхел не охе хай бигзор якташ кадааст фарзандаш калон кадааст бигзор метавонистигӣ кунад лекин дигаро ки худашо шароиташи ҳар кас худаш медонад на ин ки вай ҳамин медонад ки ҳамин маблағаш нест банк раваду қарз гираду пага барои зиндагиш ҳамун дастархонаш ба як маводи дуруст надорад ва фикр намекунад ки охир ин келини меондагӣ ман чӣ хел када ин то банка қарзаша соф кардана ман рӯзғор мебарам ва ки қарз мегирам ана ҳамин ҷангу ҷанҷолҳои мешудагию хонаҳои навҷавоно ҷудо мешудагӣ сабаби асосиш анами маълума қарз гирифтан забон кӯта шудан байни қудоҳо нофаҳмӣ шудан агар пир мерад очабоҳомо агар очаҳомо амаҳомо холаҳомо ки як синҷи муайян ба рафтанду чанд қадар фарзандои калон када хонадор карданд онҳо аллакай ҳаёта институтши омӯхтагӣ ҳо медонанд рафтам хостгорӣ чӣ гуфтанашона воҳимаю дабдабаю ваъдабозию ин мекунам он мекунам намегӯям бахти фарзандаме металабам мекун ман ки ама доштам хола доштам дигар очи бобо доштам ягон бор вай мошин дошт расмӣ хона дошта ин хел гапон набуд инҷо дуруст қайд кардам барои чӣ мо ҳамин ақалан оиломо ва ақалан муҳалломо ҳамин тадбиқ када талаб када аядиригӣ ҳаққо ҳамсоя бошад мо раҳми шумоя мехӯрем шумо набояд мехел кунед охе ҳама одам кадааст мо куҷош ба таъсиб кунем гуфтани маъноҳо бояд бошад инҷо мани навора аз барномаи якуметон нишон додед бисёр дуруст анами қайд кардагиҳоям инҷа ҳамун чиз ба тавиш карданд ки модаре ки худашон баромада фарзандашон ба хостгорӣ када мувофиқ када писарашон ба келинкон баш ҳамаш хушбахт бинед ва бачаҳои дӯсрое бинед хонаҳое ки ҷанҷол мешад фикр намекунад ки охир ҳаёт не ин ки ҳаёти худаш ҳаёти бачаҳо кӯдако охир зинда етим мондан ин гуноҳи бадтарин бояд бошад виҷдонаш дилаш чӣ хел ҳамин фикр накарда ҳамин роҳба мерад ки фарзандошона
хушбахтиш ба зомин мешавад. иловагӣ дошта бошед, мешунавем. اینجا سخن درباره خواستگاری زنها رفته است لیکن خواستگاری مردانه هم هست. گفتند که در برنامه گذشته. بله. اکن خواستگاری مردانه با اسلوب اصلا خواستگاری مردانه از قدیم ماندگی با ما همین است که من زنها دو سه مرتبه میرن بعد جانب عروس اگر راضی میگه مرد توی گویتون دعوت کنید. این یک چیز. دوم چیز برادر ارجمند خیلی یک موضوع مسئله خیلی مهمه گفتن که در انتخاب عروس و عائله تکیه کردن به تجربه زندگی نسلی کلانسو. ما می‌دونیم که هر محلنده همون پیروی کارشون هست، پیشواهای هم محله هستن، آدمی تجربه دارن. اگر من داریم سال همین دهه خودم میگم اگر در سالهای بعد از جنگ تو ان قریب سالهای 80 قریب 90 چند نفر موسیقیدان محله همون دهه ما بودن که هم به تقدیری همون بچه‌های دهه مورد دختراشون تقدیری بس حل میکنن میو یکی از همین اولادو موسیقید امکی عثمان بای میگفتن عثمان ایش این اولادی اولی اشماتوفو همون بابا کمانی توی خانی دیدار همین ها ما میدونیم که همین هر نفری که کلی میکردگی میشد حتما آمده همین موسیقید که مسئله میکردن چون این موسیقید میگفتن که از بس که همون اولی میدونستن میپرسن تو کجا رفتی خواستگاری به چون میگفتن که ما فلان اولی چون وقتی برکش میکنن که ترازو مصابینی میگفتن این دیوای اولی تو نمیشه تو من این اولی برام بعد این آدم میگفتن که خواهم رامای دخترشون میتاد چون میگفتن که تو یک مراتب برام دو مراتب برام آسانی دختر دار بالام بعد تراش ما حل میکنن و واقعا هم خیلی میشد اینها همون بزرگی بودن که یک چند نفر اون وقت جوانان هم اطاعتکار بودند به گپی کلانسالان گوش میکردند و انتخاب پدر و مادرشون باور میکردند جوانان امروز رو باور کننده میتوانیم که مثلا همون اقساقال محله گفت که دیگر عائله برای تو مناسب است و اونها به گپی پدر و مادر اهمیت میدهند یا نه در مرحله خواستگاری درست اینجا سطح معرفت و معنویت ما است متاسفانه که این زمانی با سازی گفتیم دیگر زبان دنیوی جهانی چه جامعه سطح معرفت و معنویت ما تاثیر منفی خودش هم رسان این اینترنت و این تلفن های موبیلی لیکن در کدام که حالت نباشد همون تجربه زندگی پیشینی ما این مصیبت بنابراین رو دیگه هم است که بیراز تجربه روزگار بهره بگیر که بهره نفع حوادث تو رو بکار آید همکارم کلین میگفت من التماس کرد که جرید هدمو رویم روزی پنجشنبه بود من گفتم که امروز روزی زوجگیری نیه گویم من میبرم بسودو رسیه و خیلی مجبور من رفتم و اویله زنش روستبار بوده است تخت کردیم در کشودو در روی ممکن میگویم ممکن گفتو ایزا کشته گفت که امروز روزی زوجگیری نیه کو گفت ما گفتیم که ها امروز روزی زوجگیری نیو اما این کس میبروند سفر بگویم خیلی مایلش من دوتا دخترم های لیکن دخترو 22-23 برندگی اینها کار میکند دولت های خارجی میرد شما راضی می گفت همکارم حیران شده موندو خیلی مصلحت میکنیم گفته اومدیم که اکون من گفتم که گرچندی که روز زبان باشد هم انای مویه رعایت میکرده است بنابر همین در حقیقت روزهای خواستگاری روزی دوشنبه چهارشنبه شنبه گفتن درست بوده است دویم واقعیت من یک معرکه داشتم همین روزی که همین برنامه پیچیده زبان 18 سپتامبر بوده 18 بود همون روز توی بود من دیدگیم نه لیکن معرکه بروم یک زنه که 85 ساله اومدن و گفتن که اتونو و برنامه دیدی تو می گفتن کدام برنامه گفتم پیچیده بی زمونه رسانه از برآمد کردن من به معقول شد خصوصا برآمدی محیدین فیض‌الله که همکاری من بودن به نهایت به مردم تاثیر رسونده است و همین برنامه شما رو زنها نهایت ناز قبول کردن از همین برمی آید که این تاثیر برنامه شما به زنها بسیار فایده‌ناک است بنابر همین قسم دومی برنامه رو تاسیس کردیم و برای کار میخواهم همین واقعیه خصوصا همین برای تشکیل کردن همین کارها رئیسان محله ها نهایت کوشش کنند چون که بین زنها در حقیقت ما زنها عیب میکنیم این مراد این بوده است این مراد وای بوده است این نکرد وای نکرد همین به رئیسای زنها فعال زنها سخت ایستاده خانه به خانه همون توی برفته شینن و پگش برای بینان و چی و
келин салон ба иштирок кунанд сони мефаҳманд ки айб киянда бигузор ҳатто оила иштироф кунанд якташа не чунки ман аз сар вақте ки танзими маросимҳои ҷашну маросимҳо баромад ман худам баромад карда гуфтам ки бигузор ҳамин ҷашнҳо шавад анъанаҳои мо монад лекин кӯтоҳ пурмазмун бошад на балки ин хел дабдабадан ҳозир тарафи духтардор ба ҷудо ҳам мушкил ҷудо ҳам тамошобинони азиз ба дигар шабака пайваст нашавед бо мо бимонед бахши реклама дар пеш аст тамошобинони азиз шумо токшоҳои печтоби замонро тамошо карда истодед ва мавзӯе ки имрӯз мо дар ин студия матраҳ кардем муҳокима мекунем идомаи мантиқи яке аз барномаҳои гузаштаи мо дар мавриди хосткории замонавӣ ва мавзӯи имрӯзаи мо хосткории замонавӣ 2 яъне қисми дуюми барнома аст инак барномаро идома медиҳем чихел ки ино гуфтанд ки раисои муҳалла корбарӣ кунанд ва дар онҷо мана ваёям гуфта гузаштанд ки оила ҷудошавӣ зиёд мешавад вақте ки мо бо муроҷиат мекунанд мо пеш аз он тавсия доданомо дар кор ҳар ду тарафа ҷиғ мезанем ва мегӯем ки ҳамин хел ҳозир ба ҷои ҳамин қадар дабданов кардан ба барои фарзандонатон баъд аз тӯй ҳамин як тӯҳфаи нағз оилашон ба худошон ба хонатон ба ҳамин беҳтар неми ҳамин корҳои накутон ҳа хуб мегӯем падару модарои ҷавоне ки имрӯз духтарошонро мебаранд беш аз ҳама ҳамаҳои мо тарбия карданд падару модари ҷавона тарбия карданд як бори дигар хотиррасон мекунам барномаи гузашта қариб ки ба ду лагер ҷудо шуданд иштирокчиёни барнома масалан як тараф мегуфт ки воқеан мо арзишҳои худро дар мавриди хосткорӣ бояд нигоҳ дорем тарафи дигар ҷонибдори масалан хосткории замонавӣ буд бигзор тавассути интернет аст тавассути масалан гурӯҳҳо ҳаст ҳатто он нафароне ки масалан дар хориҷи кишвар масалан дар федератсияи русия қарор доранд хосткории онҳо чӣ хел сурат мегирифта бошад хуб дигар тараф хосткории муосир замонавиро ҷонибдорӣ мекарданд хуб пешниҳоди шумо вобаста ба анамин мавзӯе ки матраҳ кардем хосткории замонавӣ будааст хондам гуфтам ки ҳамин ба як пункти дигар ҳамроҳ мекунам хосткории замонавӣ медонед чӣ дохил мешавад хосткорӣ бо ҳисоби китоб шудага ҳозир пеш издивоҷ буд бо ҳисоби китоб ҳозир хосткорӣ бо ҳисоби китоб мекардагӣ шудиям аввал хуб ман ҳисоби китоб мекунам манфиат меомадагӣ бошад вобаста ба ҳаме чӣ рафта хосткорӣ мекунанд агар манфиаташ набошад мешудагӣ бошадам ҳона намекунанд бинобар ин инам як қисати бадтарин аст вақте ки имрӯз мо хосткорӣ аз ҷои бо ҳисоби китоб карда зиндагии бачаҳои мо вайрон мекунем бо мегӯянд ки орзу ҳавасон мо ҳаст орзу ҳавасанд охиратона мақсад шуд дар кор вай ба мақсади ту мерасонад орзу ҳаваси ту асосаш ҳамин мақсад расидан дар кор хона бунёд шавад бинобар ҳамин ҳам ман мегӯям ки ин хел издивоҷҳои ин хел хосткориҳо барои мани шумо мансуб нест аст ва дигар пешниҳод мекунам як бора пешниҳод мегӯям он чи ки ҳозир ман мегӯям ба ҳама маъқул намешавад ина ман нағз медонам чунки ман ростгӯй ҳастам ҳақиқатгӯй ҳастам лекин мегӯям нагӯям наметавонам мо бемор мешавам мо мешунавем албатта лекин ягон ҷошо намебурид шумо гӯед мо мешунавем албатта ман бо фикри халқи оддии омӣ ҳамеша розӣ ҳастам лекин баъзе мешавад ки хатогӣ мешавад лекин бо як фикрашон хеле ман ризо ҳастам ба як саволшон ман ҷавоб дода наметавонам доим аз ман мепурсанд ман мегӯям ман наметавонам мумкин шумо ҷавоб дода тавонед масъала дар чист масъала дар он аст ки чӣ хел ки медонем як кас дар ҷои майдон ғолиб қаҳрамон намешавад ғолиб намеояд анаминҷо ҷамъ мешавем мо чандин маротиба ҷамъ шудем барномаҳои шумо ва дигар шабакаҳо ҷамъ мешавем ҳама мавзӯъҳои дида мебароем ҳамаша мекунем лекин афсус ки он шахсоне ки ҳамин ҷо омада дар ҳамин мавзӯъ гап мезананд худошон қоидаи вайрон мекунанд инӯ мардум аз ман мепурсанд барои чӣ вайҳова мумкину моба мумкин набудааст барои чӣ вайҳо ҳамин хел кардан аз куҷо донисти оё ҳамсоямо ва ё шиноси моҳо ва ё медонам ки ҳамин хел кардан охир имрӯз ману шумо инҷо омада ки ҳамин хел баланд гап мезанем аз баландгӯякҳо мардум насиҳат мекунем мо бояд намунаи ибрат бошем ҳама мешиносад ҳама аз ташкилотҳои бонуфуз меоянд мутахассисҳо меоянд корхонаҳо идораҳо бозорҳо баромад мекунанд ҳама ҷо лекин мақсади асосии мо фақат гуфтан не нишон додан лозим аст ҳар касе ки гап мезад дар ҳамин ҷо амал кунад аввал саломат бошед ташаккур саломат бошед марҳамат пешниҳоди шуморо мешунавем
من امیدوارم که در خوجند فقط خوب جمع شدگی انشاءالله بعد از این برنامه شما البته این هم گفتارهای رعایت میکنند به نوبت میگیرند عموما در عموم من فکر خودم میگویم مگر خودکاری این سودای دو جوان هم قسمت کردن این سودای عمر است این بازارش نیست که بوده فروشیده که این عوض کن این من به طور نامه این علیشکه تیگید باید که هر یک خودکاری که به یک درگاه قدم رنجه میکند کم درکک همون طرفی که خودکاری میرد یک معلومات داشته باشد که باید طوری میبود نمیبود می اونجا رفته بعضا همیشه هولتو میشه که دختره که میگم برو این بینات میگم من به تماما این روزی نه این به چونکه روادو و دختر مقنون شد دختر چه و یش قسمتش چی میشد یک مثلا ایندیو مثلا همین که بسیاری خودکارو من همه گفته‌های من گوش کردم نمودی ظاهری نگاه میکنن لباس به نگاه میکنن بویگری نگاه میکنن خونی در به نگاه میکنن ما این به خارشی البته گام بسری بویگری نه در صورت و گام در سیرت است همین همیشه شخصیتو باشد که زبون و دلش یخیلا باشد بسیارتر برای تربیت مثلا هم طرف دومات هم طرف روشونده تربیت فرزنداشون وایتر کنن فکر کنن اندیشه کنن بسیارتر دقت جلب کنن نه وای اناوی سوتو یا اینکه مثلا بخچ لباسو موادایی که مثلا تویونا میکنن موادایی که توفه میکنن اگر همین من پیشتر دورهای پیشنده مثلا اگر منو خودکار بیاد عموما دخترک بیخبر بود این مخفی نگاه می‌داشتن این عیب بود ممکن نبود چونکه اینم یک نمودی تربیه فرزند نامعلوم میکردن همون پدر و مادر مسئولیت میکنن یکتون وایب میآمدن و خلاصه بعد خوندور میکردن هم تو نگاه کنم اگر دوری پیش نظر به دوری پیش حاضر دوری معاصر به دوری این تکنولوژی و اون دورانده مدنیت دیگر بود ادب دیگر بود زندگی همه این جدا شد اون ناموس بود جدا شد هیچ کس جدا نمیشد همه به یک روی پخته به یک روی زندگانی میکرد برای همین من از همه اهل نشست الله خصمانه رئیسای محله بودن الله خص برای شما معلومه جان همین برنامه بسیارتر کردن چون که این وایم بسیارتر همه میبینن نواره تماشا میکنن این بسیارتر صحیحتر مضمونان منطقاً بسیار شوق‌آورتر من باوریم هست که این معما همش فصل حلی خودش مییابه تشکر سلامت باشید خوب پیشنهادتون هست مرحمت من پیشنهادم همین که همین خواستگاری میرن دیدن که مسئله ها حل شده است هر دو طرف راضی بوین یک تا کلانسال عممی خالمی اوچمی یگان کسی فرستانده پیشتر مصلحت اوشی بود حاضر مصلحت اوشی این خیلی 2 نفر 3 نفر نیست خداشون میدونن همین رفته گویان که خدا با خدا من این خیلی کارایی نمی کنیم من این خیلی اسراف کاری نمی کنیم تانوی توبه نشود یک دیگر فهمی شویم همون چقیمی میکدیگم ما یا پسرم یا دخترم یا خانه‌شم یگان خران ها زیاده کنم ایش کارانا انا سوتی سیب انا سوتی قندو و ایشکی نمیخورد بیکار اسراف میشد همین اگر میانه را یا یگان تا آدمی از طرفی داماد عممی خالمی هم خالی طرفی کیلین که اگر مصلحت کنن بگذار مردم گپ زند ما خاک سارانه میکنیم برای ما تذکر که داشتیم حاضر دو جوان یک برای خوشبختی مقصدی ما برای 2 جوان عائلش برپا کده خانش کشوده خوشبخت کردن بگذار این پلو چیز این قندو و یا سیبو این بخت نمیشد انا ما به اسراف کاری نکنیم داد و گرفت اضافگی نکنیم شما همین به راضی می ما هم به راضی شد من می نان و قند میکنیم یک تا متل سفید میبریم شد یک تا توی تمام دیگه چیکار اضافه اگر یک دیگر فهمی شود تا قدام نشده تانی توبه نشود من باوری دارم که عائله ها خوشبخت میشد همین طور شدنش ممکن حاج دوملا هر دو طرف گفت و شنید کردنشان ممکن یک دیگر رو خوب درک کرده فهمیده میتونن یا اینکه انا همینجا سردی مناسبت میشود سردی مناسبت از همینجا آغاز شدنش ممکن برعکس من گفتنی هستم که هر یک کار مرحله دارد اول و انجام بخصوص موضوع خواستگاری بعد خواستگاری موضوع رازگی طرفه باش کرده میمونم دیگر می اظهار رازگی طرفه بعد باید تردد تویبه هر دو خدا باید مصلحت کرد مرحله توی گذراندن با آغاز کنند بعدا توی خودش خیرات است و نباید درجه درآمدی همون عائله ها مطابق باشد از درجه درآمد اضافه نشان ندهند
وقتی که از درجه درآمد اضافه نشان میدن و البته خودشون به ضرر میشه. البته من داماد شونده پیش میگفت که من خانه‌دار میشم. سفیدار میشنند و یک خانه پایگاه دهلیز بنیاد میکرد و من عروس رفته خواستگاری میکرد و بعدم همون خانه به عروس آوردن بعد همین بیام اینقدر جهازی مول نمیگفتن. همون کورتا، پلاس، چیزهای ضروری پیشنهاد میکردن. اکنون این مرحله های باید حتما هست. از یک مرحله دیگر به باز نگردن. مقصد اساسی. وقتی که شما خواستگاری رفتید بسیار اویقلید و اویلی دختردار شانش های، آبروش های و دختردار به یابر رفته حالی گفتن که قدش چه میخواد دیگر این از جهت آداب نیست. لیکن از جهت اینترنت باشد حاضر تمام دنیا و خلق ما پخش شدگی. مثلا یک پیشنهاد میکنه یادگیریش از جهت اینترنت یا من این برنامه‌های و ضروری و ها یادگیریشون یکدیگر فهم میکنن. ولی چطوره که من حاج دانلو بیان کردن اویلی علمدار گرفتگی. علمدار اساس کار همین علمنده. شما ضعیف علمدار خانه بیارید البته روزگار رو بیام نگاه میکند، تربیت فرزندش بیام نگاه میکند، آداب و اخلاقش بیام نگاه میکند. اگر یک بی علم بیارید تا وای تربیت میکنید که خود حیاتتون گذشته میره، تا وای عروس تربیت میکنید که یک فاصله های کلان گذشته میره. برای همین حاضر زمان ما نقص قریب که همه 80-70% بچه ها مکتب های اولیوی در آمده خوندوسیان، دیگر جاها با خوندوسیان، همه طرف معلومات ها پیدا کردوسیان. تشکر، سلامت باشید. مرحمت پیشنهاد. همه همین خراجات هایی که اینجا نامبر کرده استادیم برای جوانان تماما لازم هم نیست. با یک چند جوانان صحبت کردم، افسوس که امروز در برنامه ما اشتراک نمیکنند و وگرنه نقطه نظر خود همون نوخانه‌داران را میشنیدیم. همه این خواهش پدر و مادر، این همون آرزوی و هوس است. برای جوانان مهم به وصال یکدیگر رسیدن، خوشبخت شوند. باقی این دیگر جهازهایی که گفته استادیم دویم درجه است. اگر ما باز تاریخ به نگاه کنیم و نیاگان به نگاه کنیم، اگر پدر مادر ما یک نقض دیدن، ما فرزند ما 100 نقض میبینیم. فرزند چی نگوین ما همون مهیا کساسیم. ما اسیر فرزند داشتگی حاضر، اسیر ویدیو، اسیر بالنی تانیس دیگر توی خانه ما توی خانه دیکتات میکند که منی سالب میمانی میگد. ما تمام این برامدن ما هیچ دیگر علاجش نیست. توی خانه به کسی خدا ما چینگ نمیکنیم. ما ده برای این چی کردن در کار؟ یکم کبر و غرور مثال پس کردن در کار. کبر البته در کار مسئله توی به عمدگینده. دیگر باید ساختکاری ابان برداشته شود. پیسته و دست میکنید تگی پیسته یک گرافینی کلاننده و وازی کلاننده پیسته تگش کارتون مثال ده. این ساختکاری باطل میشد. این تیز معلوم میشد. همین کدام خانم محترم زنها زوجگی و نروان یکم دسترخوان میفهمند که همین چقدر ساختکاری است. همین دیده ایستاده باید نتیجه گیری کردن در کار. این خیالی من همه زنها این به راضی هم میشن چون که میفهمند باطل، لیکن با می همسایه با می خدا و نگاه میکنن، ماشین خدا و نگاه میکنن، با مش بلند ماشینش کلانفته. بچه ما بختش نگفتیم 3 ساعت توی به بچه ما فرخ ساسیم حاضر. حقیقی بگویم انا میخیل حاضر. پیشنهاد ساختکاری کم شود، برداشت شود ساختکاری ابای. ما باید همه یک جای همین کار باید همت کنیم. اگر راضی باشید یک قرصک. سلامت باشید. تشکر. باز که چه خیلی پیشنهاد دارد؟ ارسول ملایلی کارکوبوس هم گفتگی که وقتی که تو دخترت میتی از خودت بلندتر بته. وقتی که کلیم میکنی از خودت پستر گیر. این به حکمت نی. برای چی؟ برای اون که دختر از خودش بلندتر اویلو میرد و همونجا خب جیم میشیند. چون که شرایط اونجا از شرایط خودش بهتر. وقتی که تو از اویلی فقیرتر پستر کلیم میکنی وای اویلی تو میبیاد شرایط تو از وای بهتر، این به معنی شده میشیند. ما حاضر همینه از خاطر ما برآورده اویلی که از خودمون 10 برابر اضافه همون به حرکت کرده حواس کرده از آسمون ستاره میگیریم. سانی وای ستاره وقتی که ناراضی، وقتی که وای آشوب میکند، شوریش میکند، اویل پاش میخورد، سانی ما اورنجموی گزده نتونسته و وایلو میگوییم. بنابر همین هم علاج واقع پیش از وقوع میگویند. پیش از اون که قدم مونیم ما باید که 10 مراتب 100 مراتب فکر کردن ما در کار که در پالوی ترازو
سیما نه، مال نه، پدر و مادرش جای کارش نه، ارزش عالاتر و بهتر و از همه بالاتر این بخت فرزند ایستاده است. بنابر همینم همین ترازو و همین بخت فرزند سنجیده و دیده همین به نگاه کرده قدم ماندن مدکر. این البته با یک تکلیفی دیگرم پیشتر اوشی مردها کدی میشد. امروز 100 افسوس، من خودم زن لیکن افسوس میخورم که معرکه ها برای مردها نمانده است. زنها با خبر باشتن این چقدر کار رفته مردها آش خورده یک تا رومالچی سفید گفته میگوندن سفیدی دادیان هر شده است مضمونش بود. آخه امروز آشی مردها کدی کنیم های نکنیم رومالی داماد سر به زنک گرفته است. او این چقدر گپ شاید در بعضی اویله ها موقعی مرد پس شده است. بنابراین زن من همون به مردها مراجعت کرده نیای مردها موقعیتون نتیتون همون وقتی معرکه های مراسم های هم موقعیتون سخت استوار داریتون. زنها ما گپ زدن میگیریم میگویم ما دلمو چه ها که نمیخواهد اوی کرپا ما همین قدر پاچکتا دراز نکن و برونده میبرد گفتنی گپا های هوشیار کردنی های چونکه وقتی همون وقت به حالت به یک سال ایفری و میفراده بودم انمون سالی پس کردنم های البته حتما با مردها اجرا شود همین کارو چوه حکمتش هست کار مردکچه شد میگن دست کار از مرد سر شود بخیر میشد گفتنی گپا بود. حتما معرکه هست که باید که کلانسالو اشتراک کنند موی سفیدو اشتراک کنند همون سفیدی بردن به سفیدی بردن به حتما آچه ها بی بی های کلانسالی که همین نویره ایورشون های آرزو کرده یا اینکه نیت کرده یا اینکه یک ویش کردی حکمتش کردی همه های بردن در کار که همینا باید شود همینا باید آیلی مستحکم شد کرده موی ارزش های آیس برآورده یک همین فسون و مفعونای گفته میریمو همین دبدبه کرده میریمو ماشینای کلان کردی و عاقبت کارش اون فکر نمیکنیم. من اندیشه های فکری از این خودم من نمیدونم اینجا فکرها هر خیلی بنابر همینم من میخواستم که همین خیلی شود و مرقی مردها بالاتر است چونکه مرد این مرد است. بله تشکر. سلام باشید. من یک چند تکلیف دارم. یکم به تربیت جوانان برای اویله داری تیار شوند. آنها نان یافتن را نان خوردن را اویله را اداره کردن را یاد گیرند پس از آن پدر و مادر برای اویله دار کردن فرزندشان پسران کوشش کنند. دویم دختران را برای آن وقتی که راهبری دولت ما گفتن که دخترها سراسیمه نشوید شما خوانید کسب و هنر آموزید شوهر می شود. ما همین به اعتبار دهیم برای بویگری برای حسن گپ در سیمانی در سیرتی وی است ما اعتبار دهیم دختران باید که کسب آموزند حیات به در کار علم آموزند برای تربیت آینده فرزند آینده جمعیتی ما در کار است اعتبار داده شود. بغیر از این برای همه اون شخصانی که به خواستگاری می روند من تکلیف دارم چون که از اینجا این صدا می دهد به خواستگاری با تارت و سمبوسه و دیگر چیزها نروند. نیتی نیک که بسم الله الرحمن الرحیم گفته روند خانه دختر دار لیکن پیش از رفتن پسر دارم دختر رو فهمد اولادش فهمد پدر و مادرش فهمد اگر معقول باشد قدم ماند نامعقول باشد به درگاه و دبدبه قدم نماند. بغیر از این از آستانه مکتب حرکت نکنند و جوان ها حالی 18 نبرآمده است لیکن خونه وای به رفتن میگیرند که ما خریدار ما 7 ماه میپاییم ما 1 سال میپاییم لیکن این طور نشده است. این تقدیر فرزند است این بازاری مال نیست این تقدیر انسان است. بنابر همین باید که آنها اول قدم خود را دانسته گذارند. برای اون که من همین خیلی معرکه را میدونم که توی برام نکردن کرپه هیچی نکش گفتن کمی که کرپه چه کنی بس برای انداختن گفتن توی کردن به آش ندادن یک تا بانکیت کردن و گذراندن آدمی بسیار نه لیکن فرزندشون خوشبخت شود همینش حساب کو ما به همین اعتبار دهیم. چخیر که شما در اینجا بسیارها برآمد کردن البته هر یک انسان کوشش میکند که فرزندش آینده نقض نکنه خوشبخت نکنه کند اویلی نمونوی اویلی با مدنیت با فرهنگ تشکیل کند.
برای این حصه کلان نه تنها همه آمده از کلانسالی محله نمیپرسد تازه لیکن ما کوشش کنیم که البته اول اویلی خودمون اولاد خودمون رو به همین تیار کنیم و تاثیر خود رو برای جوانها برای دختران رسانیم دختران هم اجازه امکانیت داده شود که هنر آموزن علم آموزن با اویله داری تیار شوند خب مرحمت برنامه رو جمع بس میکنیم اگر وابسته به همین موضوعی که انتخاب شد ما صحبت کردیم همزمان پیشنهاد داشته باشید میشنویم در برابر اون که امروز خواستگاری زمانوی شده است و یک اندازه واقعا ما قبول کرده ایستادیم چیکار کنیم که باز همون ارزشایی که بود در مورد خواستگاری نگاه داشته شود مرحمت از شما التماسم بود از خواستگارهایی که به درگاه میروند به درگاه دختر همین بود و شده گپا گفتن در کار تا کلین کده بردن وعده های بسیار میتیم و یا میخونانیم من اون تو میکنیم من اون تو گپای بسیار بیهوده که قبول نمیشود آینده و همون اجرا نمیکنم همین خیلی وعده خلافی میگویند خیلی که همین وعده خلافی نشود اگر به فکرم همین وعده خلافی سببش که اویله ها جدا میشود این دویمش سببی اون که بی حد امیار زیافه از قرده بیرون برای دخترشون ثروتدارای منصبدارای پولدارا بسیار حرکت کرده چیزای بسیار میکنن و یا برده میمونن این باعث اون میشود که البته شوهر شوهر هر دوی شود که اینا بوام کردم دیگه اینا دادم کردم دیگه تو چیزی کردی تو چیزی موندی که بوگا پا بسیار میکنی من این دویم درجه است مردها کنیشته اینو برداشته نمیتونن سون من یک چیزی خیلی ممکن روزی نشوام ممکن روزی شوام گفته اون کس که مردها هوشیار شدن گفته مراجعت کردن لیکن با فکرم این منتالیته خوجند خودمو من که دوشنبه بسیارتر حیاتم گذراندگی اونجا توی با همین زن و شوهر حیمی زن و شوهر خبر میکند قطعی میرن توی با قطعی یک سری stol بر میشینن زن و شوهر برون میرن اکو وقتی که من سال 92 گشت اومدم دوشنبه اینجا با ما جدا شدیم شوهرم کردیم توی به اون کس وفشه نمیرن خبر نمیشونم من میرم تنها گفتن این چیزیگه با خیلی اونجا کلان شدم دیگه ما گرچندی خوجندی هستیم هم با اگر همین منتالیتت خوجندی ما پذولیت کنند و مردهای ما میبخشید امکانیت یعنی اگر ما خبر کنیم که همین آدم شوهرش کردی خبر کنیم و رود و در یک جوشین دیگه البته توی فقط زنها کردی نمیگذره ما مردکو موی تربیه کردن و مدر کن مردکو موی که مردای ما قبول کنن همینه یا نادرست گفتم در مورد خاکساری گفتم حاجایا تنقیدتان قبول لیکن اینم حاضر که تنظیم جاری شدگی قانونی تنظیم ما مردم خیشت بار ما بسیار بنابر همین هم علاج واقع گفته 200 نفر آشناها رو دعوت میکنن شب فقط تنها زنها میماند بغیر از جوری مردا این برای همون موجود شدیم نباشد بیشتر مردای هم بسیار بودن شب توبه ها و نه هر کس همون آشیتوی میدهد واقعا نه هر اویله آشیتوی داده است تنظیم میگوییم تنظیم فقط برای همین خلق کمبغل همین خلق خواستگاری پوشیده شد اما که توی تنظیم توی مرکه گذاشته 4 تا آدم بسیار خبر کرد می 150 کس اضافه شد می لکه اومده کمیس ترتیب داده میقاپ هم پروتکل کرده و اشتراک میکنن لیکن با یا 300 کس که توی میکنن نه یک کس رفته میپرسد نه اشتراک میکنن یعنی قانون برای همه یک است همه باید برابر اطاعت کنند برای چی همه باید نمیکنند باید نظارت نمیکنند کاربری کردن لازم در جایها شما فعالان وقتی در همون توی‌ها مرکه اشتراک میکنید حتما باید دخالت کنید مرحمت یک تا پیشنهاد خیلی کوتاه دارم مرحمت نه گفتم که هم گذشته نباشد امروزی نیست آینده نیست بسیار میخواستم که برای آن که امروزی من و شما گل شکوفت یگون بار فراموش نکنیم که به گذشته نظر کنیم چرا چون که در گذشته گنج‌های خیلی زیادی هستند که حال ما نیافتیم یافته باشیم هم نگاه کرده نمیتونیم چون که زندگی گذشتگانی من و شما بابا بکلانو این یک اکادمی خیلی بزرگ است اگر ما همه اکادمی رو نآموزیم اکادمیک نمیشویم امروز من و شما عالم هم نمیشیم از گذشته آموخته امروز بعد من و شما ممکن است که در آینده انسان‌های بزرگ شویم البته تشکر سلامت باشید خوب پیشنهاد دارم ها مرحبا باشه مربوط به خاکساری زمانی که در مکتب ها میشه خواستگاری همین چیزا در مکتب ها رسما من کرنده کار این بعد آمدن خواستگارها در مکتب دیدن و قد و برش چین کردن و چهرش دیدن من کرده شود که زیرا بعد از رفتن وای حتما با زیر مسخره همسنفی پسر بچه میگیرد و کم نیستم حادثه هایی که
аз хафои ҳамин масхара даст ба ҳолатҳои нохубан задагӣ духтарон. барои ҳамин ман хоҳиш мекардам, пешниҳоди ман буд ки ҳамин чиза дар мактабҳо расман манъ кунанд. агар ҳамин ҳодиса шад бигузор ҳамон роҳбарияти мактаб, ҳамон муаллиме ки ҳамин чиза мусоидат кард, албатта муаллимаҳо инҷо бештар мусоидат мекунанд, ҳамон ҷо ҷазо дода шавад. пешниҳоди ман. чанд дастурот барои падару модароне ки фарзанди худро хонадор мекунанд, чуноне ки бисёр мафҳуми васеъ гуфта шуд. куфр баробарӣ дар ҳусну ҷамол, дар насаб, дар мол ва дар дину ақида баробарӣ бояд бошад. вақте ки нобаробар аст, охираш кулфат. бояд риоя кунанд, баъд ҳамон даргоҳ ва қадам зананд. дуввумин ин ки вақте ки мувофиқат пайдо мешавад, духтару писар бинак маслиҳат мешавад, аз нигоҳи шариат танҳо хилват кардани фарзанду духтар аз нигоҳ дуруст нест. бояд дар шоҳидии як-ду нафар ин хел тантани як ресторан ба рафта шиштаю дастурхон оростаю карднаю сурна кардан не. ҳамту як одди як қаҳва ми, як пиёла чой ми, як аз дур нишаста як оддиёна як суҳбат карда ба чеҳрааш назар кардан ё ба дасташ назар кардан мегӯянд. таълимоти гузаштагони мо чеҳрааш ба назар кунад, дасташ ба назар кунад, боқимондии хулоса аз они худаш аст. агар боз алоҳидагӣ бошад, агар холами, аммами, очами як рафта бо алоҳида як нишаста суҳбат кунанд. саввумин барои падару модарон ин аст ки вақте келин ба даргоҳи нав меравад, падар арӯс фарзанд бар ин камбудию нуқсона муаллим бар ин таълим дода ҳамон даргоҳ ба унсу улфат ёфта тавонад. дуввум, духтара вақте ки падар гусл мекунад, духтараш ба дуою насиҳати нек кунад ки ҳурмату эҳтироми ҳамон даргоҳа ба ҷо оварда сирру асрори даргоҳа ба хонаи ман наорад. дар чунин сурат оянда ҳаёт ба вайронигарӣ ҳеҷ гоҳ рӯбарӯ намешавад. хуб, марҳамат, барномаро ҷамъбаҳс мекунем. хулосаи худро аз барномаи имрӯза гӯед. мехостам миннатдории тамоми шаҳрвандонро ба симои мустақили яҳкум расонам, зеро ки ҳар як барномае ки инҷо таҳия мешавад умдаи рӯзгори мардум, зиндагиномаи мардума дар бар мегирад. ва ман мехостам як чиза боз пешниҳод кунам ки муҳаббатхон бисёр наз мешуд, агар дар оянда барномаҳое ки ҳамин оилаҳои солима, ҳар як муҳаллаҳо 40 муҳалла дорим шаҳри Хуҷанда, вобаста намояндаҳо, раисои муҳалла, раисои занҳои муҳаллаҳое даъват карда истода ҳамон чизе ки инҷо ҳозир баррасӣ шуду ба ин шахсиятҳо инҷо изҳор карданд ки ҳаминҷо залба гап мезанем, студио гап мезанему дар амал татбиқ нест. анамина татбиқаше барнома кунитон, нишон титон ки муҳаббатхон дар ҳақиқат мана ҳамин пиру рӯзгордидаҳои муҳаллаҳо анами хел таъсироташон ҳай, анами муҳалла ва анамин анъанаҳо боз вай шудааст, солагӣ барқарор шудааст. ана ҳамин як фоида дорад гуфте ни барномаҳое бояд шумо таҳия кунитон. дигар ташаккур, корҳоятон муваффақият. албатта ташаккур, саломат бошед. ва воқеан ман боварӣ дорам ки он таклифу пешниҳодҳое ки имрӯз дар ин студия садо доданд, ҳар нафар албатта ба қавли гап соҳибашро меёбад ва албатта амалӣ хоҳад шуд. ва ҳар нафаре ки инҷо воқеан худро ҳамчун фаъолзан ё фаъоли ҳамин шаҳри Хуҷанд муаррифӣ мекунад, дар ҷойҳо, дар маҳаллаҳо албатта корбарӣ мекунад. гузашта аз ин худи мана имомхатибону дигар боз мана устодон аз донишгоҳу аз мактабҳои миёна ва билхусус маслан худи вакилони мардумӣ дар маслан симои худи шумо низ дар ҷойҳо, дар вохӯриҳо бо мардум албатта ин нуктаҳои муҳимеро ки дар ин барнома гуфта шуд, чӣ дар мавриди хостгорӣ, чӣ дар мавриди риояи қонуни танзими ҷашну маросимҳо албатта корбарӣ мекунед, гуфту шунид менамоед. он чизе ки аз мо вобаста буд имрӯз мо матраҳ кардем, пешниҳод намудем. боқӣ мо омода ҳастем ҳамешагӣ бо кумитаи маҳаллаҳои шаҳри Хуҷанд, бо шӯъбаи корбозанон, бо раёсати корбозанон ва оилаи шаҳри Хуҷанд, вилояти Суғд ҳамкориро зичтар кунем. аз муҳокимаву баҳсҳои дирӯзаву имрӯзаи барнома маълум мешавад ки мавзӯи хостгорӣ хеле муҳим буда, касеро бетараф гузошта наметавонад. албатта ҷанбасту натиҷаи ҳамаи ин гуфтушунидҳо хушбахтии ҷавонон ва ташкили оилаи аҳлу тифоқ аст. гоҳо мо калонсолон ҷавононро гирдоби орзую ҳавасҳоямон мекашем. агар дили Зайнаб гӯему вазъиятро ба ҳолаш
гузорем ки ба қавли духтару писар дасту ба даст ба ҳам мераванду зану шавҳар ҳам мешаванд. Аммо беҳтарин анъанаю арзишҳое ки дар мавриди хостгорӣ буд, новобаста аз он ки имрӯз шиносоӣ тавассути интернет шудааст ё воқеӣ, бояд риоя шавад, вагарна оғози муносибатҳои мо аз тарзи зиндагии мардуми дигар кишварҳо фарқ намекунад. боқӣ барои иштирокатон дар ин барнома сипос. То барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. хайр.